sa mo tapena nga uma. Ia ia manatu no foa. Ia lo fa mamafa no foa le ta sanga stasi fu sui matua le tu la son nafi. Ia ona po tapunu niko li heng. Ia ona lo tele foi tatu nga ruenga lo fatali mai. Me se lava tatu komiti o tupe. Ia le nganga no foa ia o tuaso fa pene ia tatu te fitutu na i lava ile awala. Na ia fa ofi mai tatu nga ruenga tu sol tatu vala wina. E manatu fo il tasanga stasi fo sui matua nai tu. Ia pe le nganga na no fo le foi fa fonga mai le tu malo. No le so nei le tatu te manava suma lua. Ia o tapena fo tatu malo ma komiti na ia family na uma fo ia sa nuanga pe na ngian mauta. Al memonia ia le wa ma o uma lava tatu malo ma le te fono ma ia finangalo fa alia ia mal taunu unga ma se fofo o finangalo pe ona tu ina mai le matia fo ile tamai tai Palemene mal kapineta fainga malo io to finangalo fa alia ile le vaenga tu la fono ta o tele ia manatu lau fionga su tai ma nai tu wa manatu tele atu ia wa ai anu fo ile ta sanga fo la fo tu sta si fo sui matu al tatu Mauta, ia, ona tere tatu ngā luenga fia whanga solo. O le as fina ngalo nai tu, ia, o lea wa ta pena foi le lafo le Palemene ma te taio le malo. Ia, a wā uma mea o tō langa ina mai, ia, a tono se mea tō te fia foi, ma tātou fia umai. Ia, wā langa i lumo le tātou mta upu. Pe o le tala le maranga ngā whaalolo fionga sui tai. Tai leo fionga i le fionga whetarai, ia, tai foi le tō wha o whaalia i leo fionga. Nei tu la le aso ne o tato Fonotaga mana ia foi se tu alalo ne fionga ia tapunu la so nafi ia wa foi ia le fanga solonga tato fono le tele foi Fonotaga fa komiti fa Palemene a misa komiti tupe ma le o forsia ma tatia la wa fono le tato tal fatta o tupe o tau fanga solonga ben la so fina ngalo to luanga ma ko suia o lava sa 5 minute avi ai ka wana fa pena fa mariai ala tau sanga le mo fa lo lo fiong Lau fionga te maro piso fionga. Lau fionga a 5 minute la pa pe ma ufulan ta 5 minute sweet to lo ma tu ia fa mo. Ia, o leo wa mai lua tāsaka lau fionga te suta tai ma le tai al mal. Ia, o leo wa sa whape e mau mai le nganga no fo ia e wile. Ia, la mau la vano tatu suito rua mai le tu. Ia, tai 5 minute. Ia, ia, tu lai mai sui o whala tai ma samtau. After tele lau fionga e fong fetalai. Mo le avano ne foi tu malo samtau ma whala tai. Ia whaere se manatu li poti al komiti. Ia uina turita mo e tātou ngā ruenga o ngana le telefoi onisio fi au tā ua o lo whātaritari mai. Ia e whawhitai mo le amana ia ma le avanoa o mwhai o na maua. O mea lea e opa ia o nei Palemene ma le whaafonga tā puai mai mua mai area tunu. Ia manatu lea whātālolo. O lea ngai sao se manatu nei foi tu malo ia tu so li pocher komite pe ona iluma o Palemene vi ngai de tua ona ole a pulo to fanga ma fala e fu la o fionga te fono ia fa aftai wa taulu fina ngalo le tua ia le wa to fa fo ilo malos fono ta to fe ro ia fa wa ta to nga ruanga ia ole fa tu nga lava fai maria o faiva o le tātou ngā ruenga ma le malanga. Ia e manatu e, o le malanga e maa venga si. O le a matatu se tala nei tu malo. I raa fuanga mai a nei mata upu. Pei o le mai tau nei tu malo. O le a fionga lo ia sili sa usu mata upu nei. Nea na whanau mai ai le suasuenga ma le urua i li poti. Whailau tusi ma le ofisa o le fono. Lea na tu ina mai lumo nei Palemene. Whanau mai eile komiti whapitoa lea. E ana li poti lea i lumo o le Palemene.
Mai tauina nei tu malo le maua le ofisa o le fono. O le sese o le ofisa. Le foi sa fa aua le lato maule le suenga komiti sa fenga yai. Petai. Ai nei va enga la ite tau fa no ai. Ona pe ona maua i nisio sa no anga sui mamad. Mai tauina e fa tolu ona tu ami foi nisio mori mau. I la mai tau nei tu malo. E pe foriga mai e sa turi au pua e le komiti. Ia mori mau. Ina sei fa pe mai. O le afionga al presidente na whatonua mātou e tuu suinga e tono tu la fono. E pe o le whanua noanga lea i le nei tu malo. A sila i le suenga nimta upu le afionga al presidente. O le tofinga al presidente e leo se tofinga maua lalo. O se tofinga ta ua matau aloa. E tūlanga tutusa ma le whamasin sidi. Ai whanua noa i tua inga ia wau mai e lipoti. E leo mawhai o nā whio mai i se i tari i tua inga ia. Leo wa matua mōli o mai a Palemene. Ma whape mai. Na matua o mai a le afionga i le presidente. Whaatonu le au whainga renga le ofisa o fono. Ia tui to tonu suinga ia. E uina tau tino mai le presidente la no moni mau. E se ala na mata upu na o mai ai le ofisa o fono. A o lea wa matua au mai ai se awala lelele. E tau male ina ai le afionga le presidente. O le anganga whanua no leo nei tu malo. Ai, e pea na whela whae nei aso mandafi. Malama le sui nei i le procedure ma le process. E whaulu ai se tūla whono fōu, po se suinga i se tūla whono, te unga o le whawai. Le asa buri. O le loia sili, o le whaurulunga matanga luenga e ana li poti. O le whailau tusi o le whono. O i la tau ia e tu watu ia i le whatuatuanga. La tau te whetūna i suinga sa pāsia le Palemene. Mo le whaofina e o le marienga o le ao le malo. A le wau tātou tua ia le afionga le presidente. O le afionga le presidente e ana le tūla whono lea tātou tapisai. Lea sa whaatino na tiute. E au mai ana whautuanga i lona tai tonunga. O mea ia sa talanoina ma pāsia le Palemene. Ma le komiti. A elau tai tonunga. O le whailau tusi o le whono. O i e ngatai ni suinga. E lei pāsia le Palemene nei. Ma le komiti whapitoa. O le whailau tusi o le whono. A lewa tau tino le whailau tusi o le whono. Ma le mauta whono. Ma le ofisa o le whono. O le lātou sasi ua pasi le toru se furu aso. Sa tatau ai o na whaofi tonu swinga ia. Mo le toe tuina ia o le marienga le ao le malo. O le si whai i tūta aua e fia, o e se tala nei tu malo. E leo au mai e li poti lea. Mo li mautus tu sia a le loia sili. O le loia sili taruai. O le presidente. O le komesina, o le law reforms, e tā ua le lātou whautuanga le nau mai. O le lātou mori mau, o suiga ua whaatino nei, e le aise a whaina tele o le tūra whono. Pau le whautuanga le lau te au mai. Tui tua, le tūra whono tasi, ma le tasi tolu. Ia, Maria su malu sei, dotu ramno le fionga le Palemene. Ona o le ua o le saunoanga le sui i le whautuanga mo le suinga. E le aise a whaina o le tūla whono. Lau e whionga i le whongwhitalai. O le ua i le a whaina o le tūla whono. Le ua nofol ngā luenga al whamsinong.
Whawhela tatou whai mai, e rei se a whaina o le tūlafonu. Leo le mwhaina whangai oi, whai mai al whamsinonga mawarunga. Lei se tūlafonu, e whawai el to whina o whamsino. A oai e whai ngā ruenga al whamsinonga. Whamsino. La le meo leo se a whaina. Lau whiong. Ia, te lore ua. Lau whionga le Te tūlai whongtalai. ma whasawina lo te tūlai ma lo whionga Mr. Angaro. O le whaupopo tula vai le saunoanga fo era whionga le tamaitai Palemene. E isi vai ngai lua te tele o tātou maro ua whainga. A whainga mo mo Palemene. A o le a whainga le kau ke kilo ma kau mwhai e kangu. Le tuu maulalo ina o le whionga i rao mamalo le maro. I longa seingia se mea. Se me se wa watu ya te. Me vonga sa ufa pere sui. E nga ke pui le tama ainga le fionga i le tui maleri whanu. Au leo kau whaalongorongo aku. E pi e mā i anga ia. Kulau lava le upo toi a tau le tau valea ma le tau mamaina. O nana fionga au malo le malo. Sa kau nga kula i mai pui. Nanga o langa makawhai oi lea. Tai. Ia, te tonu le sui mamalu o lewa whamanino. Ia, o le manatua o lewa. O tale whalawilawe ai lau sau noa nga 5 minuti rantu atu. Ia, e manatu tele. Ia, lewa sau noa le Palemene te tele malo. Ua poloka ne ele tatu whamsinonga whanuma suafa o no whale tonu. Pio le winga na. E o fwene manatu mamata tau tulanga le o iei le whamsinonga whanuma suafa. Langa mea sina le tunu. Le ala na o le mamafa fina ngalo Palemene malo. Ia tulanga na ai. Le wa maua le nganga le fo fa fonga tu mota ya wa mai fo lo temi o mo lo 5 minute fa tu me le to tai Na o whionga le whongwhetalai. Ia, ele ise manatu e whaatautai le saunoanga Palemene ma le whionga e Minster. O le atunu whone e tumuru tau whaavivi. Ai le se tia e fo le malua o le taitai au. Ai fia turi ta ua le fina ngalo le whionga Palemene. O le fesiri le tu lai mai. Pa me wa toa ngā luenga al whamsinonga o no le. O tu la fono le. A o tato runga nei tu malo. O where tu la fono. Saini rea o le malo tu la fono. O tu la fono na whao ngā. PSC. Ia. PA e whao ngā. Se longa. O whale au ngā ina le. Le tu la fono o e ma le marienga rea o le malo. O Ia, te se sanga mai tia lau. tau atu i le whionga i le sui mamadu. E leo se whai unga le malu. E leo se whai unga fo i ale Palemene. O le whai unga al whamsinonga. O le mena i whi wha malamlama whasa. o e maua mai le sui mamalu o le atonu ele o tonu lo fina ngalo le mele tu la i mai temi nei o le fai unga whamsinonga maurunga le wa o iei nei o le atatia le ngā ruenga whamsinonga se i toi wawa ai MCC le el mota whengo fia ia ai manatu foi ia o mai alu temi o le tau tatu ngā ruenga pa o mai alo sau nanga Tai ro whionga whentalai. Lea la wha umatu se manatu. O le whautuanga le au mai le li poti le tai whono mal komiti. E matua te ena nei tu malo. Te ena. Iona i tu uma. Ona o mafuanga e peon tam whai e tau tōla rawi natu. Sa sau noa le whionga le tai whono mal komiti. I le tau mama ina o le Palemene nei. Leo whionga fong fitalai. Ai a sila e whautuanga i au mai. ia o sa Uma mesui le taimi. tu atura no le matai Palemene O le fia maua vanoa ia isi sui. Malia ia sui. o lewa madia sui mamalu o lewa wha maulu te ena ia ai manatu ia ai leo to ye fo se me mana meses fa talanga tu atu o lewa wha maulu te ena o le lipoti komiti Tai, ia lela, leu wha ubatu. mo mai alo temi O le mele sa tau turi atu. I le pautuanga le au mai. O matua atu ma wa lalo al tai whono mal komiti. Le Palemene nei e tusa ai ma le pautuanga. E tia i tua le tola whono. ia Ma whena tua i tua. Manatu ma Palemene. ia Ia, wa mai o le alo temi manatu na sinei tu malo. wa mai alo temi Manuela o whionga al whonwhetalai ma le Palemene. ia o lewa fo mai tau tu lewa fo mai le sao ia o le rio ia o le sui fo yo tu sa mau ia lo wa no nei ia ma o lewa tasi na tu tatu ava no muli nei ia lo 5 minute lo fiona su mar
kam fai e whao whina tāpedanga o le a whai tūlai de 5 minuti. Wha maruru atu le whaafonga tapua i Samoa moro i tūmalo. Ona ua uti le taimi hea o le anga i sa o loa se upu. Ia misi whai whaafitai le suio. Tūmalo lea whasto lea ua mai lea wanoa te tūlai ia e tapua. O upura atu nue te tele. A pesanga e matu lava i le o. Po whea tātou te tele iai. O le tō whāsa iri. E matu iai le atu. E momori lau whaafitai tele le tai whono le komiti lea. Sa whai e suanga. Wana upu tomua lea whaine to e saua na po i le TV. Sa mātou sa ili le tō whailangi. Mātou sa ili le tō whamamao ma le utanga lo loto i le sami lo loto. Nisi o upu wa le o se tae ao whaatai nono. Po se tae ao tātou i malai. O upu lo loto ia o le tātou baunga ngana. E atangi ai le tā ua o le nei matau. I la ula matau le mata upu le nei. A whai tātou te sa ili le tō whai le sami lo loto. Upu ai masani ai le atunu u. Aua le tuli loina. Le lau a manu a wa ai po whea o iai le whaamude o atu. Lo whianga le whanga whetalai le li poti mafia fia le nei. Tā pena iai le komiti lea. O le tō whaa lea na sa ili le sami lo loto. A wai le whaamude o atu. I lo ua vai vainga, ho i la tonu e fi toi iai, le matafa ioi o le vaainga o tula fono. Pele ia o mori mau na mai, ta oto ia. A le mori mau o te fia tuli lo aina. Lo ia sili ale malo lesa iai ma leo lo se ei mai nei. Ai mai se foi, whailau tusi o maota le nei. E toa fitu la tau ia e tanga tu sa uma la tau finangalo. Pau ale mea o le pa uai, toi titi a toa le di poti. Ona e leo au mai ai i, se upu le fautuanga a le loa i e sili o le malo, leo lo se ein mai nei. Lea lana usa iri pea, ma usa iri pea, te fia maua. Lea lana u maua i la solua sul limo mati le fono lea, a le komiti. Lea lo iai i le itu lau i se fulu maritasi. Fautuanga le nei. Lea lo whapea mai, e ma whaine whaise lafa e whatatia ese, tu la fono tu mau lea. Ona ngā tolu se furu waso e au ngai. Ai toi au mai sesi, lafo, e toi teu a tiri ai, suinga ia, ona au mai lea saini le ao le malo. Ole nā. O swinga ia la ule toi anga ia le foi na sau no li telo sui. Ele se foru lima o te sema na pasi ai le tu la fono. Al se foru fitu o te sema e tu sai ma le li poti le au mai. Na au mai ai se fai loa mai li meli mai i le perestene ona se workshop sa fai a latou. Lato mata wina ai nisi o mea e awha ai na aere whatinonga re ngā ruenga o na ere o whea rufani le ngangana. Pe o na iai suinga se furutasi ia, valu o na suinga ia o le whea rufani le ngangana. O isi suinga uma lea lo au mai ai whautuanga lato. A pe o na uwhai atu. A tato wolo ai turi loa le saunoanga le te fono. Sasa ili se tō whae le sami lo loto. Oai. Whaamure watu. O le loa ia siri. O lo whautuaina le malo. E tū mo le malo. Tū mo le Palemene. Ma le au le malo. Lea. Ua ta oto mai i. Lana whautuanga o na lea e misi mai. Ia masalo ua pisi fua le komiti. Lea misi mai le lato ripoti. Na usa idea mai le transcript o whono lea. Lea i. Ia. O le nā. Ona. Ho wane lea. I le tō whā na sa ili langi. Ia le mea whaintā lea. Wa lea ua vai atu.
ese la le tō whālea na sa iri le samilo loto le au mai e lo i sini malato uma ese le tō whā i le whautuanga u au mai. Manatu lea pele o le tō whālea na sa iri le komiti i langi. I lau fo i sa iringa lea le mea tau le tō whā e sa iri le lang. Na umana tua ai lea le wha ai unga o le lotu o le tuto o tasi sa moa. Ese le mānei o le launga. Tasi lea launga māneia. Mana tua i pēa lo tangata vai vai. Le wha manatu ino le ono se furu tausanga. Lea le wha i unga o le launga. A le wha whia ngainga le fionga le sao wha pito sa le valasi maloto whanga. Na ia wha pēa mai ai. Wha manatu mai. Opo le perofeta o Mika. Na usai lia. Le maua na upu ia na whaitau mai i le mata upu e ono whai upe wadu sole. E a mata le sole. Sau mai ia whai la mi o tonu. Ia nau le alofa. Ma ia wheo ai ma lou atua ma le noto mauralo. O i lano manatu ai o le mea la lea tau tō whai na ngi. Ia, se fai mai sau maralonga sei. Te tulai mai le whionga palmia, sei. Nā lena tau ana fwa. Ia, tulai mai lau whionga. E aftai tele ua whaai loa ia, te whai whiau ale nei, nu. Ai taulawa ina ia tuina i wha maumau. O le wha ngā solonga, o le taitainga, o sauninga, o le tuto o tasi. Ua o i le e whakasa. O le sunga ia i o se whauile lea, o le taitai fono, o le e whakasa. Ma o le awala lea o le whiriwhiria. E whaia tātou whai ngā roto. Ia, whaftai, ia tui whapopo ni awhenu ta ua le tūranga. Leo manino sui mamaru. Na mānei a tele o le launga. Pumoni ia. Ai tele ia o whai mai o le wholau ma le whātua tua i lea. Whaftai. Ai tui wha uma mai lava i le mea lea, wha manatu mai. Lea waru ni tai au whi ngau whai pore ia, po whea kuspa ia siri. Mai isi o le whaavae, o le Palemene, o le whaavae. Ai au te whai atu. Pa lo tu spa ia na tatu fa tau to ai. Lea lau te oto atu ai mea ia. Tai. Tonu o le tō wha nā mai le langi. Le tō wha lea mai le langi, le ami o tonu, le whai mai ai. Le tō wha na sa ili le samiro loto, o le whautuanga le loia sili, toi au mai. Se lafo le Palemene. Whatatia ese le vaenga se lau se furu toru. Ai toi mai se si lafo e toi tā pena le iai. Ona mai le whasaonga. I lunga le nātu langa le tō wha mai la ngisa usa iria o te wha pēa atu ai. O te talia le ripoti isi vaenga, vanga nā le vaenga mua. O lo wha pēa mai ai. E av ese wha lea o ngaina. Whainga tāna wha lea o ngaina. O i rei fo i le ripoti. O le varu se furu pasene o sa moa na whesiringia. Le teu taunga le wha vai. La tau te lango ina. Le teu taunga lea ua iai nei. Ea, o se soso atu lea. Paua lea si na upu, tasi lava whamole mole. O le tatu ngā luenga e whai whatasi. La ngona lava le maniti o tino, e nisi fo o mau masauloanga o lo whapea mai. Ave le tūla whono. So loai au fue. Ha upora atu nuu, a so loai au fue se a ingo whai mai, ave ese tala i lalo whale, so solo i aere fue, e au fitia, le tūlanga a whale, lono winga tapu na toi fo i le nuu, o le whainga lea, tātou te whai ai, public service. Manuia tātou waso. Lea ua mawalo whinangalo. Ia, te tonu fo lea ua omona. Ia. No whianga le whawhitalai si nā wanoa lava o mātou tūpā. O le wa ustai fonu fo le saunoanga lo tō te tai. Wa o le e tō te tai tōnu mota. Ia. O le... No, ia ngā whawhitalai, ngā lai whawhawa mai le tunu wha pēo o sui tai tai nei tū, ma nei vaenga. Nei o auro sui tai tai. Ia, le ngā alo ia lava lau whiongo le te tonu mota, le teimi nei rewa saunoa. Ia, e manatu ia. O le fia ia se lua o le tū, ia na atonu e se teimi ia na toi wawa ia tu lea pe a whape langa lea saunoa palmia. E fo le tō lua o le tū, tairi minuti. Ia ma tau wawa e tu e tatu teimi.
Ia, lava noa leo le tu le na ta sa mal palmia 5 minutos. Do Ia, fianga al sumal paftai. me fala lupo. Te lava lau fionga al Fonotaga. Wa fosina va noa. So ni fo il tato mo ta upu. Le fionga te mai tai Palemene. Ia me se fo la fio il kabineta. La fo i tu o lo. Su ai le tai o le tuangai. Ia me se fo sui mamalu. Fai pule a wale Palemene. O le tato o tunu. O le. Sisina o le tato fua. Ua mai atu nei. O se. Aso winga ese lea. Pei fato ato e sisi le fua. To a matan sisi le fua. Ile ono lua. Ile mata ngo fie. Ole fati nonga o ngā luenga. O a uia. Na savali atu lofia me ole a sisi le fua. Wa matua ma lingi o loi mata ma vai atu ia o lofa. Ile neita mai tai Palemene. A ole nei afitongi ia. I tutono le maota. Ono tulanga fa usunga fono. Ia vi ia le li o mele le o le na aso. Fa aftai foi. Pei o le sao note tasi sui. Ia wa foi le fai fe au sa te ta ia le matango fie ia mele le. Tato falongolongo ia. Ilona manaia. Malona fa ta waida. O le nei foi vaenga. O le tato waso. Tau foi tuai se sui. Ia se lagona o le nei foi tu malo. Mai fale a lupo. Ia wali poti al komiti. Ia whaftai tele lau fionga. Il tai fono al komiti. E uia o lo e ngase. O lo avea oe o maule muri vai pisia. Ia awalo whatau turia. Ia lea na awa mai oe. Ilumone nei aso. Ia se sila atu le Palemene. Ia matulanga lo iai. Ia tertonu fo. Ole fo le atua. E ia te ia lava. A whaia ole umi o waso. Ia e whaia al fina ngalo leli. A whai fo e pupu. E whai lava al fina ngalo leli. O mea ia tato te wawa ia. I tangata o ngā mala ngalo ngalo whai. Ia malo whaftai. Ole. Li poti ole. Komiti. Ole manino ia. Ma se au nei tula fono. O lo tau mawhai nei. Wa whai nai. Tulanga o whamsinonga. Ia ona o tulanga na Somalia. Ia wa foi. Le komiti whapitoa le Palemene. I lea foi vai tau. Ia lea ngore nei anu ui o whala lupo. Ne matuate e nā nei mea uma. E lei whaapea na se. Lea ngā fui ono ani tau tala. Na whaia le upo le nu. A whea ngai mara komiti. I le tira la iai. Lea la ua fua mai mea nei. Ia ua o lava. I le fionga il presidente. Ia ua whaina talua ia whai unga nei ua whatino. I le langona lama le vai iai. Ia e stato mea. E tau mawhai. E toi fo ia mwhale. Ia e lei o loutou pa ia ma loutou mamalu. E tilo ia i mea tāua. Moro tātou malo. Awai le tau whai atu. Na fia foi. Lau fionga le. Le fionga. Fonotaga. I le presidente. Ia, ma li le sui malu se tu atua le. Tui eo. Vai bango na marlua. Se tu lai mano. Ia, whaftai lau fionga mo le awanoa. E a tonu le vaenga tonu le o ai foi ia le. Saunu anga le sui o se vaenga le fia. Watu ai foi se vaenga le fia. Wha māmalama. Pe ona tā ua le sui tūlanga lea. Sa o atu komiti ma tūlai foi le lantoa fio anga te. Sa o leilo fionga. E whapena no ta milo le komiti. Sa avele whautanga. E sa ili mai le fina ngalo o le atunu. A o wha maunga ina wa mai ale sa ilinga. E lata le iwa 10%. Sa whapena na lango ina ia le tato. I tato tula fono ia. Pe o le polenga na.
Ya fa pe e fa solo muli tua ia tu la fono ia. Ya le o fa solo muli. O le sa o la to. Lango ina. Ya ma fa la. Se malu atono la tele no ale sui la to I tu malo e le o va fie fo I tu malo. Ele le nganga o no le tuna. E sa ole na to tu malo le tele no me. Ia le o le fo o malanga le wa me kwale mela tele. A me a fala lu po in faile a batu fuyon. Ya. Wala me fuale mela tele ia. La na o la na ilo yo o mal tu la fon. Ia ona tu langa fa pena ale wala ya sio. Ona tanga tana yo. O toi fia ia tu la fon. Ya. Ole o sa o ya fala lu po la na mang fai. Ya, fa mai mena sa no. Ya. La ne ti wa umi se le fuyon. Wa va be fol tato time. E matuala mo lango ina fala lupo. Le lipoti al te folo mar komiti. Ia manu ia tato waso. Ya, malo fa ftai. Ya, se tu me lo fionga tu matai pa. Fonga fitarai. Ai le ito e tu lai mai le suilo na lua le nei vai. O te talsanga tu le mauta. I tu e lua. Tato fai pule e lava le tu la fono fa vai. A pasia lo tu la fono. O le tu la fono na. E manino. E si la fia le whainga malo o ta oto tatou tu la fono nei. O lea tatou te tala noa I suinga ma fianga o suinga. Na o se mea lava lana e fia whaamalam lam. La ngā mai enisi o sui whapea o se mata upu sa tau ave ele nei vaenga wha upu whai I lana anawa. I oe. Mai atonu I se vainga lau tele tatou o atu I ai. Ai mole nei ngā luenga lau fionga I le whongfitalai. Tata mai o tau whina ngalu. I le mta upu sa whea ngai ma le tatou komiti, whawhitai. Ia, te lo le ua. Manino tulanga le pe tau whetoi, tai o malo. Whongfitalai. Ia, mai tau atu le ua. Lenga lau mo mai le sui o whasal anga numero lua. Ia, tulai mai lau whionga sui whasal anga numero lua. Whawhitai, lau o whionga whongfitalai mo le avanoa. Ia, e popu a foi. Ta mo le matai vave whai mea pua. Ia, e nau foi le ufi. Ia, e whewhea manu le tātou teimi. Ia, ne foi e matau ia. Ula mai foi le whionga te mai tai pāra. Mia, ma se foi o le itali tai fono. Ia, tulou le pa ia o le tia whau nei. Ia, manatu foi ia pa ia o Samoa le ale te o lava iai. Te le ana I vaenga a noa o le sa fia tautala iai whaasale le anga tusa ma le report. Panga lea. Ia, tasi ale mea o le a o iai. Mo le lau whionga mo le ia o le tula fono nei. Na si iai lau lima. Ia, e fia tau vā I le palota I le. Ia, sa le foi e alalama fia mai ia sui o komiti. Sa whatal noina tula fono nei. Na o mai ia I le moto to filam. Ia mwha ai loa ia I tūlanga sa o te ena ia le tūla fono. O la ule toi o la iai. Ai o la ngā I tusa I ma tūlanga o le komiti ale, reporti ale komiti. O le tasi ale o le vaenga o te whio o iai tusa I ma malauta penanga ma tūlanga wha I loa fo inisi o wha noa noanga o nisi o sui. Ia, o te tūlai fo I wha I loa lo u wha noa noanga. Ia, e tūlanga ua alia e ma ua tūlai mai. Tusa I ma le reporti al komiti. Ia, mua lau whionga, ma whau ale nei sui I le tūlanga mamalu o le Palemene, le integrity o le Palemene le nei. Ia, I ngā ioinga, ma vaenga, e whai whawhatu o le Palemene nei, whatatau I tūla fono. Ia womo na pasi atu ele maota. Lau whionga le whongfitalai. O le vaengalo na lua e fia watu ai se manatu ma se tu o lalo tusa ai o le reporti le nei. Manatu I le taunu unga. Manatu I le taunu unga. O le ale taunu unga. Suinga nei. Fight essence of these changes. O le intention matulanga whapena. O I e tau tā liu ai popo e ai se tā ofi. O le usu ngā whono. Na ua whionga le whongfitalai. Ia e aua nei wha amali ea.
le tangata e to tas sila i le atunu sila i le atunu o tūlanga o le vaenga lea o whapopo iai le whaiupu le usuia le whapea mai se ia vanga nā se whatanganga mai le presidente po ea iai le taofi lau whionga e le whongwhitalai po ea iai le taofi tūlanga lea ngai o le whamsinonga whunu masuafa ia lea e le toi pōma le o le pepe lea alu tātou atunu tātou te whapelepele iai aisia leanga o mea sina alu tātou atunu ia e whapea nā se vaivainga o le langona nā o le nei sui sfono na ia tātou manatu maa fau sila mamau i le taunu unga ma le o onga ia e o iai lo tātou atunu ia ono o swinga nei o le pauleo se vaenga fi failo atu lo fiongo le fonftalai o le atatia nisi tūlanga a iai lo tātonunga o le tātou sa o le tonga moni ia o lo taoto i lalo tātou staia o tūlafono ia o le tūlanga lea lau fionga i le fonftalai a manatu i le tūlanga wa au mai e le komiti ia ona o whapea lea o whaamaunia ese senga o kopi e wha ia manisi vaenga o lea ua maua o lea ua o whaamaunia e su enga komiti ona o manatu lea tu sai man nei tūlafono i la ua vaai ma lo lava Yesui e lei atoa li o le masina le tāpenanga tu sai o tāpenanga o nei tūlafono o le mea lea ia o te langolango ina ai le report your committee ina ia whaase e tua la me whanga ina le upu leo le whaasora muli ia la o lea e ma le su ma se tu tu no le su vai monga se ele ma le su vai monga le sau noanga le su e le o ato le tu la fono le na ma le ne ya le fionga ele te mai tai palmia o pasi le tu la fono le e pe e tu mama ina le sui fai pule le tu la fono o tala no pe le report your committee a tu la fono le tatu tal noai na pasi el pa inga butuna ile lua vai tolo le Palemene le nei per mena le tau tu ato e ale de o maua ma le tala no ale sui le pa me mama ai mama ia ma to sai ai tu la fono na pasi le o maua pasi lua vai tolo le Palemene maua lo fingar la pala te sa no me lo fingar no fiona le fon fitarai o mai te wina pe fia sui fon fitarai le sui le o le tu malo fe vai mong maria yelo finanga na no faali to finanga ole le ato to ale fai mai ele fai pule le na o fionga ole oda ai fai table report la na fai le moni mau ale o ai fai le officer to le law reform i sa ele ato to ola ele tu la fono la ele ta penaina pele faia e firi ai famsino o le atolna fai tau le lau lipoti ia te lo le wa manino le vaenga lau fionga sui vai monga e ma le nga foi ole o sai mese fatu lau tala e si ole tatu no fo matoso i tua tatu saunanga o le nga ai ole saunanga sui malu lo alu nga le nga lipoti se vaenga o lipoti e le tuna ai le o fa pe mai tu la fono pe na tau mau mai la fionga fontalai na le malele la fionga te mai tai palmia o le au tala no atu tu la fono tu mau valu lua o le mau ai lo wa no a to fa lo le apia mai foi fa mo mongo e sa no a le sui le o le tu la fono le atu la le no tu la e tu le o tala no mai o le lipoti bo le tala no mai tu la fono le na pasi mo fa lo a tu la ia tu o le vai nga valu lua tu la fono tu mau le mau le lo tau mana vai o le mam mai fontalai fa o mala sa no ma ia fa stai lo fionga le fontalai ia e le ai tu maua le fa malu malalo io o tu langa ma tu la fono pasi en mota pa wa le o le vaenga sa tauanga ia i se langona ia ona o swinga ia ua toi fai ia ma tu langa e pe ona atangi ai ia le report your committee a ua uma fo i se manatu la ua fionga talai paua na o le vaenga sa fia mori atu ina ia tātou seu le manu e tanga i ngalu ina ia tātou mafau wa o le taua fo i le o le nei tula o le afia ai o le whaavai le tāpenanga o le nei lava tula fono
ia e mana o mia le umi o le taimi tātou te wā ili masa ili ai, tūlanga uma ina ia a fia ai, awane ia fia ai, sio tātou watunu lau tele. Ia o le manatu lea ma le nganga whaaloalo i lau fionga whaftai tele mo le avanoa, whaftai mo lo utu malo, tā penanga o le fua i la sururu. Nalo, whaftai, o mesi lewa, mai masau noanga al sui. Ia, o te whaamaro rua tu fwoi tātou mauta, ia, mesi fwoi ia, le ana mau atu lunga neile, ia, te tonu fwoi tātou te ngā rua whatasi, o le fwoi sau noa le, ia, le sui tai o nai tu, le fwoi sau noa le pamia, ia, lewa, uma tātou sui tai tō lua, me le whaamaro rua atu, ia, o te tonu au le nganga tasi leo, o tō whina ngalo, leo tātia le mauta, ia, e manatu, ia, o langa o leo tātou, anga ia tu tatu temi manawa ia pe le nganga na le la tu ele ave no ele il te fono ia ona tu le tatu malo mo tatu laf ia ona tonu tu familia ina mai auto finangalo ia male nganga fala lo finga te fono mo le faftai lo fionga fon ftalai mo le ava no wo tu ina mai taluai ole manu lo tātou taimi. O le melea, sei tauana o wau talu, tu lou ngana, le tele o fina ngalo na whaalia i le lipoti le nei. E se funu ma le lima sui na sau noa le maota e winga i le lipoti nei, ni o lato fina ngalo whaalia. O te fia fea, le sui mua le sunga le taitai o le tuangai, lau fionga le taitai o le tuangai, o nor sau noanga matango fie winga i le whai unga, la fionga sui taitai o le tuangai, i le whai unga ma le whautuanga al komiti e whapea, ina ia whasono muli tu la fono ne e lua. O le lona lua, o le fisilingia, a o le a se vai fufo o le whasono muli. Ia whaftai le finangalo na whaalia. O le winga leo le whasolo muli, a le winga fo leo le vave whamatu ese mai. E ese mai la le winga fo le i le whaperetania o le ripi o le tulafono. Pau ale anganga na tu ina atu ai le whautuanga. Ina taua ina ia tu tasi mai le tulafono i tua. O na tātou to e tāpena lea, o waile nā tia. E le iwia, e le ofisa le fono, a wala fale tu la fono a wala fale tu la fono tu mau e pasi ai tu la fono ele i wia la wala se lau sultasi o le tu la fono tu mau se lau sulua ma se lau sulto o mai a foi lo na taimi fa tu la fono ina ia ta pena ai ni se fale ofisa ma fale lo minga a fai la o mai a foi le taimi fa tu la fono o le fisili la o ele malo si anga me fai ona to eta pena le fasa o ina le melea. Pe a fai ua le ngalue ina ele ofisa le fono ma le na va ai ele ofisa le fono. A lai maua le avanoa. O le mafuanga fo le ana uta uai le whaupunga le ana uala ngā se tasi o sui mamalu. E le sao uman tangata. E i fo le taimi se ai. Mafuanga le o le whaupunga. A ele i whai atu le whaupunga o na whapea. O se o le komiti le whaatino ino le lipoti. O le winga leo le whaupunga le sa uta ualanga le sa la ngā sisi o sui mamalu le maota nei. A iai ni se e mafua mai ono le whaatino ino le ngā luenga tau lo minga ma whainga whale ofisa. O le hawa noa la le se lau sultas. A le fasilio ai whaatino ino. E whaatino se naunga lau tele po se toa tele. Tasi al tangata i el malu si anga ua na o le fono au fai tu la fono i le o lo vai al ofisa fai lo tu se fono o le silangia po le ase fo o le faso muri mai ele tau na tu di tau le fina ngalo o komiti tu lo ngana pe na sai o tau filima pe o tavali ona tu ai le ai sei fo atafe lava ma sei to e fa fo i lava le vai le mena tafe mai ai o aina te whaia whaasaonga lea, e peo le tele o finangalo. Le executive lea, le fionga le Palemene.
le mamalu lea sao tualua o minsta langolango le tuangai le utau ave ne sui tai mal mamalu la tou ia fair swinga e au noa lava ma sei si malo si anga mai fafa o le winga lea ele tau na fa solo muri mai a le vai fofo sei toi fa tafe mai lava le vai ne me na rua tua le malo si anga lea awa o ie ofi mai ai tatou tulafono tau fa ofi e avea ma tulafono e pasi el Palemene ia o le talia tu le tu sai le lafonga ali sui tai o le tuangai Yo fionga fong vetalai on me fi fa sao. Ia, se me lo fingo te fu se tu. No, le ta wa te. No lai tau solo ma nunga lina sao no anga te fono. Ai le me tonu le no ta no atuai. Ti le fa tu te dia fa solo mudi. Ana sa mani no ara la fo sang. O le upu fa solo mudi se upu e fo la fa longo. Tonu mota nei pata no tu la fono. Ma da wa sa fa yatu. Ne ai ma se upu fa solo mudi o tono tu la fono tu mau. Ma foi no sini pe fa fen fa tino le mer fa solo mudi o tu la fono. Fa fen fa tino. A oi fa tino. Lua o ta upu sa wa to la fo. O le wa mai fa fitau. A le sa fa mamala menino tua. O le fainga fa ia tu la fono. Ele fa solo mudia. E a mai de si tu la fono tonu. E solo ia ai de tu la fono lewa ta o fa po fa de tonu. Leo mau lo fingar. Ia po tu la fono tau fa ofi. E te ai de tu la fono. O ala masani da de tonu tu la fono tu mo fa ngal Palemene. Na di. E nengi me fa solo muri tu. Leo mau lo fingar. Tai. Ah, tonu le. Ia leo mau me lo fingar te telefono. Ia le nganga na ba fa e se foi se fa pungo lo fingar. Ia ai a tonu o le aunga ia tatia non tatia tau tatia ia se me lo fionga tu la me lo fionga ma te palme lau fionga le fonfitalai ona ua mai tauina i le tatou wati wala tala tatou le tatou te manava o le au te fia fatu se lafo patu sai ma lo finangalo ina ia faawau le tatou ngaguenga se ia mai ia ona o le o le tatou te manava te le lafo lana ia le fatu le lafo ma wa langoina el sui palmia mal mista fatoanga o fina ngalo esa no ma yoe au ese le ai o manu malo le yoe ia le te dia lafo fa wa le sa no ia fa ftai le a fionga sui te ta la te le to ia feli tu le sui lo no luo le sui fa sale anga numela 5 ai pangale le o fio mai le sui sfono sui mamad sa ia ta uai le ona un swinga fa ta wa ia la wa mai ona fola tu lu mole el comiti lana li poti e ese mamao se tau lo minga ia mani swinga onga o ia lua le sa no anga sui ia e fa tau mai ia te ulava ia na ulava ia sa le tau no te fono comiti ia fa maru lua tu sui le ai o tele tu fina le popo e pa u po tu lo ngana ni te o tu fia tu ai manisi anga le anga fo le fa sarave pa wale o tu di fa maria le lafo o me le fa maria tu ai sui pa ma o tele ta e fo ta fior ngata i fale tu lo pa wale o fa maria ino le mota ne mai ai ngana tu mai nga luenga vai singano numela mua ia o langolango ina li potir committee vai manga numel tasi ya sula manaia ia faftai lo finangalo mo lo tau matau mo paula volea la no lena ma uel sau noanga fa pe o kau advance la kiki le ripoti e ai le alava ma tu tau ai ape foi le lo taiala ma terms of reference na fa ele ma tu ngal wenga a fai fol sila fia ia atonu ele ia sa fa ina lo finangalo ia ole melia ia ole talia tu le sui le lava mātou te tau ia pifoe, le mea sa o mai eita ia la mātou te whaatino inai, ia ngā luenga. Ia, o le si mauna au mai re sui, ia whape ina ia au mai luma moli mauna sua ina ni alato po public information. Fo lea, ia fia le mātou komiti. O loo wha mau ina umare tele o moli mau, e esi taimi e fina ngā loa sui ia fio atu. Ia ona mātou o watu le ia lo tele o wha mau maunga. Ai whaftai mo le fina ngā loa na wha alia.
Finangalo on whaalia le susfono mai sa fata. Lo whionga whangtalai e. Nana lewa ta ua le nei tu malo sa te Ia, o sa mai le telefono se. Ia, whapeo se au te lenga. A se sila fwoi lau whionga whangtalai le nei tai au ua usta ia le nei tu ia ni saunoanga sa fia saunoa ini se sui. E lale manatu sa whapea mai se au te lenga se finangalo te fono. Ia leo mai taitasi. Ia lea la tūra e te langa leua wave siringia o manatu. O le winga advance le na no taua. Advance le malama le mea sa tu ina tu e ta iala to te o ai. Wa ese le mea na tu e ta iala, ese le mea o te o fai. Lo na lua on mea le na o ta ua le malu pui o wha maumau. A si sila li poti lea. Sa wha atino tau tanoanga i o i le official fono. E malu pui a wha maumau ma mea na iei tutonu. Ale ale mea lea. Le ale mea le wa mai. Wa mai uma talang sa sau noa ye sa iei tonu. Ole polenga na lo sui. Na ia malu pui a tatou wha maumau. Ina ia a lewa o lewa. Ia. Walu watu i tua le atunu. Au te le whai atu e fia oe wa ain. Ole malu pui o wha maumau. Ma wha atal tana noanga al Palemene le nei. Komiti whapitoa. Ile mea sa tau nei. Ai leo le mai whala wilo. O ain sau noa mai. O ain sau noa mai. E ili poti le taia. Wa alu le atunu. Ia. Ile whaina tali mai tangata le tua. E le ai la wa whionga whongwhtarai. O mena fi whasa. Ia. Mo fa sawi na la o fiong telefon. Se tu lai mai. E pupu ala o fianga whaftai no le talingo lo tu lai mai. Ia, whaftai o le. Lei o le. Nara watu se tu alalo. Pe rei matu ia tele lea saunoanga o nere o i le whaipule o sale le anga. O te le tali aina ni tae tafe o le ngā taifale. Ai whaafonga samo. A tau tae tafe. Ai sira fia. O mea le lei, ma mea manongi, ma mea whaare le lei. E sau uma le tae tafe. Mole pe mfaina sui le upu le la ngal maota le na watu le finalo sui ia sa no lo fonga telefon faftai ia o sui o vai mau sa no i fa malu watu la ngai over mas fu fa so le ngai polta to li pot o public for la informations al sa no ngai fo dinga mai ele o malu fa mau ngal official phone le yo le mat me le fa malu watu le sui e whaatatia lo le lau a whono. Pea ma le tolu vai aso le o public information o i whafo le atunu. Wha malu lua tua le finangalo. Ia o le sui o sa whata sa saunua mai. E whapea mai e-mail. Le anganga o e-mail e le o iaise anganga i tasui. Ia nau o ta oto atu. O ta oto atu a fetusia inga e-mail mai le aso ma le aso. Whai ai lau tō whātau. O le melea, ia wha malu lua atu. E ui ana whaapele o tā ua le upule tasui. Al context ngā le email, a le utaunu. O le tasui ngā lea, wa mafuaina whakopi SS. Ia o le tali atu le tu sa fina ngā lo whaalia. Lau whionga le whongwhitalai. Ia le o whalonga atu sa wanga te teifonu. Me leo tamilo upu. Tatou tala no sa o mea lei tono i meti. A lau fa mai e sao e le indi fa pe sui ale e tu te ngor tu la fono. Na e manino foi lau tala no atu. Ya lau fa mai ole ano ole email o sui. Se o tato te milo tala ma te sui tala. Au mai sao me nai tono fa mau manga. Ngang fa lo. Ya, tu mai lau fa te telefon. Faftai. Ya la va mau i sao no angal sui. A tonu ala fo e manino sui ia e re anu al tau nunga la te eno li poti ali al komiti e faftai bolo fina fa ali ole ala mau i fa mau ni si fo sui na manino i kopi SS ne fa ia ma fautua mai se to teu ni me o sen pasial mota ole anu liu le anau ia isu esu engal mota tele ani si fina ngalo le mauta ni na falia po le mele fa nga ile kopi na saini le au malo le solima ona toe fai le o ia inisi fai manatu committee ai longa sa ole el process ar facili foi la committee na fa pe ir tu la fono na pasi le mauta nei mal Palemene ma le tu la fono la le na saini le solima o ia ni ola SSN ale sa mo molia tu committee tele io le SSN ma ole urua i kopi na le sa fatawina le atunu. O tali la komiti fatawina le atunu kopi se kopi ere pasi al Palemene le nei. Ona toe ole la se furu ma le 5 o Januari. Se to avatu foi lisi email mai se swinga.
Toi tu foi lunga ilo ofisa o fondo i le website del Palemene tasi nga kopi se lua kopi. Ona toi o foi le la sofa Februari. Toi fai isi suinga koe ku foi lunga le website del Palemene. Tasi nga kopi se. Ia fatasi e mar kopi le na ave al certificate of amendment. Ele o ato. Ia ke le Nisi la suis fono sa se maria la fionga te telefono se ku akula la ngot. La se fau ala wingon fau la vera fionga sui fala ta. Na se mea fia fa malam. Le nga le sa ta wo foi la nga le wa sa no sa o ye da fionga te telefono. O le lopo le kopi e fa nga. A le sa ta manino. O le ale kopi wa tu ye le marienga le ao malo. O le kopi na taun fa nga ai fa le nga o mai kopi nga e se ai de. De tunu. Va. O me na le wa sala ma o moile fa sol sol longa me ngole. Ya si dia kula kai fo. Ya si sa no lo fionga mista. O le mele finangalo ye le sui o fala ta bi sa matau. Ave me se le ao malo fe mai. Ya, masalo le tau fai tuai ya. E fai si matu ya la fonga ya. O ya fia me me se le. Yo ngala malo ka singi mai. E yo mo piling ave le la pese o le pe misi ale kulanga le. O mo fa ka mala lo ofisa le mafua ko ngi mo ba. O la u ku la lo le fionga kai fongo. Apa sa ngo me kulanga wa kikele. O le ka kasi uma finga ngarong faria ke uma ai manga ia pa sa kulanga ho le au ke lengo finga ngalo o le ho sa ngo le fionga palmia o le ho fa ka di le fionga palmia fi ko ngam laf ya la o fionga o te lo le ya se fa pistal fo ya la ngale tau ma o mele su fa la time sam tau ya le ho fa fo mo te telefono le ho ma fa tuanga su te tai ya o le ngangal na o le ai fa solo mai fina ngalo te telefono ia atono fo le si te telefono se si tu na ia manino pe to fina ngalo fa lia ia se si me lo si vai di vai ti tele lo fionga o te manatu e tauna fatati el tatianga sa le mere o ele e fitalia ile vaenga le po fele men sai ni ile al malo o le telefono na e tauna fanga o fionga al fong fitarai malo al palme a o to maua le fatatianga mai o li potil mtau pule na ave mua le telefono sai ni le al malo i swing le to e ave le al malo ana re mai al pepalen sai ni le al malo to tu ilunga o le swing le fai o mau mai le suile sa no mai fa mau ni el melna fa mau ni el office le la la fionga le fong fitalai em fai ona fa pe e lua men sai ni le al malo i le finga na fai ai na pa wal mel na fi fa sa la fiong a tato tala no le vai liu le ia te ro manino su mamalo o leo fa manino to te tel malo le le sa tu ma o le mafu anga na ne su anga malo manino fo lipot bela ia la o fionga le anga e sua madie fa ni wa ati de sa no anga le fionga minsta na ona fa pe atua ele ai le anga o le matafa yoi le a ngalu e fa ya fa la tai o pulpui tamai le anga ele fa ngofia ya fa mtalanga malafonga yo wa mai o le mena sa tam fa ya lo fionga fong talai ya muli ta ia le ala tu la fa ya fa la mai lo fa ula ya lo fionga ma fa ya admin staff o nga ele te telefono le nga ya tu lo fionga su mar bele fa manino le tato tau pu dung mal Palemene o le sa no nga ya admin staff au la ve te telefono bele ya wa te tonu o manino ia me uma le fo fa ma lama Palemia fa o sa no nga lo fionga te telefono ia mori fa ftaile sa no nga ma lama le sui fai pulo fa la time sam tau ia le fa ma matu ia le fa ma matu o le kopia na sai ni la o malo le asoli mai le sao ne fisilingia po fe kopi sao ia le fa ma matu ai mali le sui fong fitarai le fa ma matua ona o mai le ni so fina ngalo na fa alia le ele fai to so muri tato tau putua lo fionga su mamar o le o mo foi na fa mali atu matua tu ava no o
O le anga i luma tatu ngā ruenga mau te tonu fo le atau finau mai le. I le pito ale ma le tuatasi o le o manino. Whao sau ngā lau whionga le. Te te fono. Tai lau whionga le whongwhitalai. Ia na o mai le nisi fina ngalo na whaalia whape to valu komiti sa ngā lue le whamaru watu. O le mafuanga lain tusi to valu o nau tu ua le malo le whionga le li whaipule. Vaisi ngano numele lua. Ia a lewa suia fo e se tasi o lau ia al komiti. Talainga ia se wa muri. Ia, e pe lava o le tele ma le au te tele au fina ngalo na whaalia. Ia, ina ia mawhai lava ona toe whaonga le lo minga na se isaini e rao malo. A le tilo al komiti ia i le melea. Ma le tele au le ano liu le tilo al komiti. O so se suinga i titi pe whaupu o se suinga tau le lo minga po le tau le ofisa. Ai le pasia le mauta. Ai sui e lo al konteksto le tulafono. Le ai la ua liu lo inarti tilo al komiti. O se suinga onga. Whataitainga. A whapete ua tā ale upu na ale upu ai tu uyai le. Ia, si le fia le mauta. I le au ngana Samoa. O le ia sinki ula tasi ar tangata. Ai ave se loa la le konsale le atu wai na le Ia ona manatu le tele la tangata le a fia le tulafono. O le context nganga matua i tilo ia le komiti nei malo na afianga. Ai ui o lea, ia wha tai fina ngalo wha alia o le nei aso. Ia ona manatu le taimila o fionga. Ia se manoa. Manua le i wha umun sao noa ngalo fionga le te fono. I wha sao ina le. Le fui wha fonga mai le tu malo. E le o vaisi ngano numero lua a o nganga i fo maunga numero lua. Le tu malo sui o tu malo. Ia wha sao noa ngalo fionga te fono. Whamaruru atu le pai o le tu malo. Ia o nganga i fo maunga numero lua. Ia manuia lau tau whiwhiringa manatu o le whatau nuina i tu lao le ne yasu. Whionga whangwhitalai. Ia. Pe mose avanoa. Lava no ngā whele. O se mea pia whamamalama le saunanga le teitai whono nana sau lau ngai. I le tūlanga le lau whionga whangwhitalai na tā uai mō saini. O le pea na utala noa fōi o le tā ua i o se mata upu e te saini ai ma e i oe ai. Oile saini, se fisila tua sui oile saini. Oe le saini le tūla whono le o e suafo i la tau. Ka te musu e tau i e suafo. O le whatonu ngā no fōa. Le na whai atu i tūlanga tonu ala se. Le tau o te te whono. O le tala no fōa. Au o le tā ua le tūle alanga e se taime whaitu se tala no fōa. Peitai, ia, al mafu anga na. E rei fo se whatanga na o le a e sao nuai fo. Le tūlanga. Tūlanga ia. Le na o wawe ano pia matu lau sau noanga. Ta tia le au vanga le o saini. Ia o nga e se taimi whaitu se tala no fōa. Ai le ila ngā te whono. Mō si te whia lau whionga sui maru. O le sao nā lau whai unga ren whai atu. Ie. E usta ia tele le sui whono nei. Ai pe sao tā ua lana le amai te tonu ele o atoa saini. Pe lai ma mafa ma wha tā ua ele. Ele sui whono nei. Ia mea na le saini ai la tau nei. Ia mai na saini a le malamalama. Lewa maua. Lewa maua. E foi tatu tu la fontu mau o vaenga na ia o manatu ia ele no fo mai foi la ua o le saini li poti ne ele foi la se me o la o fa mal ma ti le toilet tu langa ona ele no fo mai la ua ana fa pe no fo mai la ua ia o fa atu se tala no fo tu langa le tu la fontu mau mo ta me le la fionga ma tai palmia tu ai me pionga il fon fitarai pa no tele suile pa so ne tu nga fonga le falwa saini le malam lau fiona se a veces mai upuia mai le famau le tato talnoang le o mai lava no ya o le lau fiona ya faftai sui ya o le nganga tonu na e ava tele no fo tu sol falinga al fong talai la ule ya fer tu langa le a sa langa sui o le ala le fa maluru atu sui ono o wava no fo fa tonu le fo no so le tonu. Ia ai pe le lau tele nau noi tūlanga na whe finangalo o le mauta whonu nei e winga i le lipoti na mātou saunu. Ia ai o tele ino fulalo ma li lau whionga le whongwhitalai le mau e lo avanoa na sina upo e tasi whawhtair komiti a meisel tapua inga le atunu umalo i tū malo. Lau whionga le whongwhitalai se iwa whene lava se i tau lava sina upo whawhtai suus whonu malu o le Palemene le nei. Sa mātou ngā lua ngei komiti su e whapitoa
Le nā tia le tala whaasorpito le nei Palemene uona sfunu nei tausanga. Talu ona whaavai o se taimi mua le no whaavai ai se komiti su e whaapitoa whaapenei. E ese lona nātura ma ona ta iala na whaatino ai su enga. Whaamalo ila utou lava papale ma la utou ngā luenga le whaingo fie le pale ma le folau. Ai peitai wale po ma la le nei Palemene pangala valea. Wale atoa le sau whainga o suius fono i mātou na āmataina le komiti le nei. Na ua i o le manulangi ma le maana lele mai le atu langi mamala. Ma ua le no fo iai, le no fo ta vita se tasi o suius fono na mātou āmataina. Tā lo whai ua mali liu toa mai ma oi au penga le tau ina ua tuua ma. Whafua se i le malo se tasi o toa manu le nei komiti. A se poutu o le nei Palemene mo watu lo na suafa i le ngalo pea. Le afionga le swimming style whatoanga ma whainga whaiva. Aluia oe ma le manuia. Mātou te tāpena tu fo i mātou. Wha mai se le atua i le whare tua ma le no whaalo. Au fionga le whonga whatalai fia whauswha. Ma wha mau se whawhitai le tāpoinga ma malu. Ai ma mala fo i le atu nuu. Ua vai se ungalo tō whaatali mai le nei matai upo. Ai po a whea sa ai le whaiva tau tailo nei komiti. Sa mai tau wina. Ma tau fia nisi o fina ngalo malangona na se i fola i le ala. Wha tekonolosi ona o le nei lava ma tau upo. Ma whesa wa i wha alatanga o vau le vau puanea fina ngalo ese. Ma tau wai na wha vai i mātou. Ai whai mai le tusi. Pe a o vai ona o malosia i lea. O le upu moni e le i wha vai a unei mar komitsu e sui na ngona ese na wha alia. Ai ua whai lea ma me suai o mātou wivi. Suli o mātou vai ma le lama i o mātou wala. Whawhitai le tāpuai. E tāua ia i mātou whingalo uma. I la o tau whasoa mai. Lau whai ngā luanga tatofia le atua i os. So se whata whai taulanga. Ono o le tala le lei wao ai Samoa. Wao ia o tau whalupenga o le atunu. Se ua malo whai talo. Ua le ole lea. O la o tau ngā luanga le tu taimia. E a Samoa lava pea i le atua i le ao ma le po. A wā se Samoa saonga le mu. A se ngā luenga whita le tau mua alo lava i so se whawhita uli pe whale anganu. Pe whale tala le li. Whawhita le tapua. E sanga whatumu pe le sua ule whangu ma le kate le whalawa. Ma ia tului le tuolo u tau malo siltino a sisi le anga. Lau fionga le whonga whtalaimu. O le mauta whono nei u ofia pai si au tu malo. E mo moli lau whawhitai lau tau tapua inga. Ainga le tai le sunga tutasi. Ma lo whawhitai. O ia unei ua whiriwhiri ai le Palemene i le nei tofinga maualunga e a vea matai whono o le komiti whapitole nei. Mo moli lau whawhitai ia te autou. Lo tau tāpua inga, wa e i puna e ifo i anaua. Ai watangi ai le ai o se ngalu tau. Se i whetai iai ma se ngalu fo. So se Samoa lo alala i whafo o Samoa. Whamalolo i sala euro se sue o lau whamalamba. Ma e tanga i mai pea i le atu nuu o lau whasino manga. Ma whaawau mai le tongi o lau maa le tamau a inga leri. Leri ie, o ea mātou sulu i ai. Wa sila fia le nei whaamai, o mai lau whanua o Samoa. O le ola ma le marutia o Samoa o lo o iou a au. Sei e alofa mai marutia Samoa. Le paiare nei Palemene o le upumoni e masani le tautai mata pala le tai malona taanga. A ni maa whaafuangalu e loa le vai luanga le tai. Ai peitai e le atoa lava le whaitaunga o ia i le liu o lona sa. Ai ai ni sasi a pa o papa fo se upu lau whaafonga Samoa ma le nei Palemene. Ma ono papa te ai langona. O upu lava e whai vai o ana. A mai mataiva ma matai tai ma tua le tuu i puna olo. Whaamangalo mai au mar komiti. Whaamanuia le atua ma ia sanga whaamanuia pea le atua ma mana i le nei Palemene. Ma le malo Samoa. Lau a fionga lau ma malu le malo ma lau ma siofo. O le sui o le fono a sui tofia ma lau whare tua. I tu fe whaataua ngai o le whai ngā malo Samoa. Manuia lau fionga le tamai tai Palemia ma lau ka peneta whirwhiria. Sui tai o le tua ngai. Le sao tō lua min star lango i le ngā luenga. Manuia lau fionga le fonga fitalai ma lau sao tō lua atu. Wha manuia mai a Samoa. Le la ai atu mau oi ki peona. Ma oe le masina i atu mau nungo vanu airona.
Manuia tele leona sefulutausanga sa moa ua tatou faamanatu. Manuia le whainga whitwhiringa le tūmalo ngai fo maunga nu me le lua. O lo whaatino i le nei aso. Soifua mai manuia. Alo, aftai, le saunoanga lo whionga te telefono, te tonfo lau manino nisio, tau sala ngā sui mamaru. Ia manatu ia, lau none lo whionga matai palmia, mo lau lafu. Aftai lau whionga le whungfitalai, mo manatu whai uiu ia le mata upo lo o i le laulau a whono. Ale Palemene o le lipoti le nei ale komiti su e whapitoa ale Palemene. E whatatau le mata upu na la ngai lo e sili e winga i le teu teunga o whawai, o le whawai luas fulu. Ma le tū la whono whanua maswafa luas fulu. Lau whionga e manatu e le tau whaamtalaina le winga ma le autu o le nei ngā duenga. Le whaua tātia i le lipoti mai mamoli atu le whamalo ma le whawhitai. Le whionga le teitai whono ma sui awai o le nei komiti. O al nei ngā duenga o le ngā duenga nā fua atu i nei na mauta. Ma whapēnao na whatatia atu ia tutuunga o le ngā duenga. O te whapea tūlala o whionga o le whamoemoe le na iei tutuunga na tuina atu. O lo whapea mai. Ia lau li liu le mtawha ioi ale Palemene. E au na whai pe atu lai mai mta upu whapea nei. Suinga i o tūla whono. Lua e tāua o na sa ilia maturi loa ele nei suenga. Le ami o tonu o le whanga solonga na whaatino ai le whaofi o teunga ua maua. E pei o na alia i mai ai. Le ese senga o lo minga o tūla whono ua i e nei. O le lona tolu. Sila ia fianga whaal tūla whono. Na whaatino ai lea ngā duenga. Ma le wha. Le tuina mai o ni whautuanga. Mō se ala fua. E au na whata oto mō se fufo. Mō mata upu whape nei. I le toe tūla i mai. I le lumanai. Lau whionga le whongwhitalai. Ia o leo tātia le lipoti. Ua whiofofo ai fo i ma whaasoa le mauta e tusai ma whina ngalo ma tā ofi. Mai e tāua uma. Awa o le tātou ngāluenga, o le tātou ngāluenga pai whātasi. Mai o le mata whaioi lea ale Palemene o tūla whono. Le amataina o tūla whono, le teua o tūla whono, le toe suia, ma le toe tuitua, ma le toe mai tutonu, mea umana o le mata whaioi a tātou. Lau whionga i le whongwhitalai. E tasi le launga no umaua ua amata o na tautala i le taunu unga. O swinga ia. Ai au na o whaaleo mo whaamaumaunga o le mita upule nei. E lua taunu unga. Mua o le ai o se fuafuanga whaaltula whono i le whiriwhiria o whaamsino. Ai tā ua lea. Mō le wha tinonga ma le wha ngā solonga o ngā luenga le whaamsinonga. Taunu unga mua le nā. Taunu unga lona lua. Le ana amai e le komiti e whaima whataitainga. E eira mata upu lea sa lu ngāla alo ai foi a tātou talanoanga. O le pule whaitalia. Discretionary power. Mai o tātou, o tangata whaitula whono. O mea ia tātou te whaitete iai. O le pule whaitalia. A wā le tūla whono e te tau ana tilo i tu uma. E pui ai. Whai o le whaatinonga le tūla whono. E le whaamsinonga. Ai pui ai fo i lātou. E a ngai atu i le whaamsinonga. Taununga nā e lua o te sii maia. E whaamaumawina i le talanoanga o le mita upuni nei. O le si tū wa o maua. Laua whionga le whongwhitalai. O le talanoa ina o ofisa po o tangata whainga luenga le malo. O iei upu o le lape, whatamala, o le soli tūla whono, tūlanga uma whapea. Ia, mai iei fo isa langona whapea, ua sāwā se upu, ua sāu no iei nisi o le mauta, ati male lau, so loia male au fuefue.
upu nā o le whaasamoa ma le anganu. E whai e le whaasala. Ai ei fo i au lape o le tulafono ia. Ia i lātou e le whaatinoina o lātou tiute. O le lape, o le whaatamala, ai tilo tilo o le ale taunuunga, ma le fianga. Pe tau te tuu whaupea, o fisili nai e tūlai mai. O lau whionga i le whongwhitalai, whalongo longo ma le tutoa i saunoanga me whitalai ngā sui maru. Mai tele i tū tāua o lo whapenao na saunoa mai ai. Wau mai tawina mō le li poti lava ia ua tātia i le laulau afono. Ma whautuanga e whā ua tuina mai. O le whautuanga mua, le whautuanga o lo langa la ngā i whinangalo. Ai mai se le lie manino. Po le ale winga o le upu o le tu ese whasolo muli. Ia e pe o nāli mai i le whautuanga mua. Ma o te manatu lau whionga i le whongwhitalai ma le mamalu o le Palemene. I lunga o ia saunoanga uma ma le lipoti ua tatia. O te fia whatuina se lafo mo le maota ina ia whaanga solo ai le tātou mta upu. Ma le wha moe tātou te maua se taunuunga ma se fufo whawhitauli o lo whenga i nei ma tātou. Mai o te whapeatu lau whionga ma le whaaloalo o te whatuina le lafo e whapea. Ua whamauina le lipoti a le komiti su e whapitoa a le Palemene. I suinga ma lo minga ese o le teuteunga o le whaavae, lua sefulu, ma le tū la fono o whanua ma suafa, lua sefulu. Ina ia talia, whautuanga, lua, tolu, ma le wha. A ia whaatatia ese le whautuanga mua. Ai lafo ile o le whaatonu, ma le loi esili. E tāpena mai ni teuteunga tāle whengai o tūla fono ua suia, ma ala e whaatino ai. Ma ia toe tuina mai, ma whaataatia, i le laulaua fono o le Palemene, ia teuteunga, i se taimi lata mai. Ma le whaaloalo lau whionga o le lafo lea. Whalua ina le whionga le sui Palemene le lafo, whapea fwoi minsta o whatoanga. O fisili, leo whatu mai lafo mo le whamaonia, mo le whamauina o le poti al komiti, whatasi ai mo le whautuanga ua whamanino mai. Fisili, po le whamaunia lafo e whina ngalo e sau no mani ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ia, au le i tau whai atu o mule le whongwhitalai. Ia, e au pēr na watpesa whasisilanga. Se tula mai rau whongwhitalai. Ioe, e mo se avanoa na sina minute astasi ua. Ma tau te koe tātou taimi ia ua. Tano mai rau whongwhitalai. Pasin tātou taimi manolo ia. Ale foi sa whaatula, foi whaauawina ia e. Tula ia tumal whaaloalo e whaamauina whaafitai. Tai voi le whionga Palemene mane. Nana saunoanga foi tu sai man tātou taupu. Le ua whaaiwina. Ia te tono a foi pēna whaafonga le mauta ma. Whaafonga foi tapa inga le tunu e sem tau whaingo fie. Te la foi nai whaafitauli ia. Ia le alawa. Ta oto mani fo. Ia waftai foi le whionga tai komiti ma la to foi komiti. Ia na le sengi si sui e lua. Ia pefo na saunoa le whionga tai fono. Ia wa anu anu foi le folonga ia wa. Wala au le tua se tasi foi o. O sui o le. O lana au waa. Ia ui lea, ia, mea e tutupu le lalolangi nei. Ae whaafitai. Mo lewa mātau atu le lafo whaatu ma o pasia. Ia lo whaatatia e se whautuanga mua. Ia, vese, ia le vanga, lo le whaasol muli mai si vanga uma ia. Tūlanga o sodi tūlafono. Ia le la toi fo. I toi si sila e el kapineta. Ia, ma le whainga malo. Ia se taimi o mua. Ia ona maila ia se fofo I luma tātou mota. Nei ala mai se tūlafono tau whaofi, ia poda alawa le awala. Ia o tūlanga nā pe o tūla e tuai man whaaloano. Whaafitai lau whionga manuia le. Pai unga nei vai aso man nei Fonotaga.
Ia lo fongia le tua lo soifua. Whaftai. Mo pere to fa. Ia mo lo manosi ia wal fa ton fulauina al fono Samoa. Ia hoi le tua soifua le fuon Palemene mo. Tai. Sui Palemene mo le wa. Ia mi stala ngolang. Ia fa pe foi ni tu le ni tu on malu. Ia fa peta po inga Samoa. Ia le mato fa pupu atu lea. Mal fa lo. Ia malo whaftai sau noa lau whionga sui te tai e tua ngai. Ia te tonua lewa ta tia i panga toa malie le ta upu e pefo na langa ai whitangalo. Ia e se awala le tua e tuina mai me lea. Ia tatou whafoi de vi inga i le tua i mele leima mea taua. Ia awala wa le toa malie ma le toa file mua mauta. Ia me se fo whafongfonga mai le tuno. Malo lava whaftai mon sau noanga. Ia e esi whaalinga lea anu foa. Taruai ona o lea wa iai nai swinga lai titi o le tatu komiti o tupe maua. Ia ma tupe titongi ona wa iai fui whautuanga o tuina mai no foa ma le komisi. Ia istasio swinga o le swinga lea o le tama o le whionga ia salapi fatapinati. O lea wa tausanga mai le nai tu na ia sui tūlanga e le whionga ia li ma le manu, moti, mo e mausu. Alofa tu au i le komiti o tupe maua ma tupe titongi. Ia ma le fo o iei fina ngaro komisi. Ia ma wataria fo i le sue inga pe on tuina mai. Ia awalava le anga iluma o le tatou komiti. Ia ona whailava si tele o ngā ruenga i le komiti o tatou tupe maua ma tupe titongi. Ia awala lato ngā ruenga pe na i le tatou tala tupe. Ia pe o tūlanga nai tu sao le stasio whaalinga al whongtalai. Ia mai le tu telefose ngana no foa ne yaso ma le alfai vol tatu maota. Ia o ese foi langona ne yaso. Mai manatu foi tatu ta foi langona ina le nganga fsosani o le tua. Na al fa malo lava ma fa ftai al fonftalai. Fa ftai mo saunuanga. Fa ftai foi le to fa ftalai. Le feonga te mai tai Palemene ma le malo. Ua sanga fa ton fulau ai pel tatu Palemene i le fine mu malo fa ftai. Fa ftai tapo inga le tunu. Wa e manuia ai faival nei aso. Pe a tātou te tala i alofangia le tua tau manga to nei aso. Ai tātou te rei tolpo tau sangatu i lau whionga le sui whongftalai. Ia te saunia tātou te talo e whai ua tātou whontang. Tātou te talo. Wa e whaafonga le tua le nei Palemene le li e. Ma o le tua foi o le nei atu nuu o Samoa, ia mato fe lafo inga le li e. Sa mato usu mai le tae au le li e, sa mato tali tonu ina lo fufonga fetalai ma lo tai fono ia i mato. Se i whātau nuina o mato tiute mo mato vala awina. Wa mai ala mato ngā luenga, wa mato wha moe le mana lilo la wa fio. E te ngā lue mo i mato. Whaftai la wa fio le ne yaso le li e. Wa malu tapu ao ina Samoa. A mata mai le au malu o le malo ma le masiofo. Sui o le fono a sui tō fia le li e. Whaamasino sili ma le ofisa o whaamasinonga. Le tapu a inga mamalu a whaife au le li e. O lo tau wasuina le ipu vai o le ola iso o se tafa o Samoa. Tina mata maa mātutua le li e. Wafu lo ato soifua o lo tapu ai mai. E ka le sia fia o lo tapu ai mai. Ai mai se le lautele lo mātou atu nuu. O mātou talitonu ina le li e. Le mamana au ngaluenga le vani monimo. Ai whaatino lo walofa le lau ele o lo o mātou feo ai ai. Ai pangala valea. Le aiseisi o le nei Palemene ua iai. Lima mama ma le anganga mama. Mātou te o atu i o luma i e whamangalo i mātou tai tō tasi. Wa mai ala mātou ngā ruenga. Momoli lo lātou soifua i maota ma lawa le li e. E elo fangia la mātou ngā ruenga ma le anga i luma ma lo mātou watu nu. Tu watu pē lau wa fio le nei whaamai o whaono u mai. Ia i mātou lawe ina o tangata nuu le li e. Mai ala soifua manuia ia i mātou. Wa mātou wafe atu le li e. Te talo lilo i o mātou wanganga le li e. O mātou whaiva mo mātou tiute o whaatalitali mai, a walo mātou walauina. Wana o se foe whae le tau pe au noa malawa fio, whaatau nuina male manuia. Wa mātou wole atu lele ie o nore suafa manu malo o Yesu lele i male whaola. Amen. O lo ta pena le tau mawhitango le uri, tātou lans,
mo le Palemene ia taurunga foi lo to favor nei aso o te fasisilatu ua tolpo nei taul manga al fono afa tu la fono se auria la solua lusu tasi Iuni lua olu lua le tu la iva tol furu taiao